Tukishaleta hospitali tunawasaidia Watanzania maskini. Tukishaleta maji tumewasaidia Watanzania maskini. Jukumu la serikali si kuleta chakula, kwa sababu serikali haina shamba la kulima. Ni lazima niwaambie ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli. Na kwenye maandiko baba askofu yuko hapa, wanasema na asiyefanya kazi na asile. Maana yake asipokula siafe. Kwa hiyo niwaombe Watanzania tufanye kazi. Iri ni ijwi ry'umugabo wari ukomeye mu gihugu cya Tanzania ndetse no ku isi hose muri rusange, kuko yarakuriye igihugu gifite abaturage barenga miliyoni 58 ugendeye kuri raporo iheruka yagaragajwe na banki y'isi mu mwaka wa 2019. John Pombe Magufuli, umuhungu wavutse ku muhinzi mworozi utifashije, akaza kuba perezida wa Tanzania mu mwaka wa 2015, yarayaryamiye ukuboko kw'abagabo. Hari kuwa gatatu tariki 17 Werurwe 2021, atabarutse afite imyaka 61. Leta ya Tanzania yatangaje ko yazize ibibazo by'umutima. Uyu mugabo wigeze gushimagizwa kubera uburyo bwe bw'imikorere, birimo nko kuvuga atarya indimi, yagezeho abo umutegetsi utavugwaho rumwe, by'umwihariko kubijyanye na gahunda ye ijyanye n'icyorezo cya coronavirus. Impuha ni nyinshi ku rupfu rwe, kuko hari hashize iminsi atagaragara mu ruhame, ibyumweru bikaba byari bigiye kuba 3. Mbere byari byabanje guhwihwiswa ko ashobora kuba arembye ndetse ari kwivuriza muri Kenya, gusa nyuma yaho byavuzwe ko yajyanywe kwivuriza mu Buhinde, nubwo leta yavuze ko yapfiriye mu bitaro biri muri Tanzania. Uyu munsi niwe tugarukaho ku mateka ye ndetse na bimwe mu byaranze ubutegetsi bwe. Mu 2020, John Pombe Magufuli yatorewe manda ya kabiri, mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinjaga uburiganya mu matora ndetse no kubatera ubwoba. Mbere y'uko aba perezida, yari yahimbwe izina rya Tingatinga n'izina rya ya modoka nini ikora imihanda, kubera kuyobora gahunda yo gukora imihanda ubwo yari minisitiri w'ibikorwa remezo, ndetse nyuma aza gushimagizwa kubera uko yitwaye ku kibazo cya ruswa n'uburyo yangaga bikomeye isesagurwa ry'amafaranga. Nka perezida, yanashinjwe kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no kugabanya ubwisanzure bumwe na bumwe, ariko nyuma y'urupfu rwe, mu kwibaza ku gihe yamaze ku butegetsi, benshi baravuga ko hazajya hibandwa ku buryo bwihariye bwe wenyine mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Yigeze kuvuga ko coronavirus ari shitani. Ubwo COVID-19 yageraga muri Tanzania, Perezida Magufuli ntabwo yemeye ibyo gutuma abantu baguma mu rugo. We yashakaga ko bajya mu nsengero, kiliziya no mu misigiti gusenga. Magufuli wari umukristo gatolika ukunda gusenga, yigeze kuvugira kuri altari muri kiliziya yo mu murwa mukuru Dodoma ati, coronavirus ikaba ari shitani, ntabwo ishobora kurokoka mu mubiri wa Kristo, izahita ishya ako kanya. Hari n'igihe cyageze Magufuli ashishikariza abaturage gukoresha imiti gakondo nk'ibyatsi mu rwego rwo kurwanya coronavirus. Kuva mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2020, ubwo yatangazaga ko iki gihugu kitakirangwamo COVID-19, uyu muperezida ari kumwe n'abandi bategetsi bo hejuru muri leta banyeza akamaro k'udupfukamunwa, bashidikanya ko niba gupima ubwandu hari icyo bimaze, ndetse bamera nk'abadashyigikiye ibihugu baturanye byari byashyizeho ingamba zo guhangana n'iyi virusi. Muri Tanzania hari ugupima guke kandi nta gahunda zashyizweho zijyanye n'igikorwa cyo gukingira coronavirus.
bityo bituma iki gihugu gisigara kimeze nk'igikora ibyacyo cyonyine. Ariko ubwo yarahizwaga nka perezida mu kwezi kwa 10 muri 2015 kuri manda ya mbere y'imyaka 5, nanone reka nkubwire ko Magufuli yasaga nk'umuntu Tanzania yari ikeneye, umutegetsi utanga umusaruro kandi udashobora kurya ruswa. Ibikorwa bye bishyize imbere gutanga umusaruro byanagaragajwe nk'ibishobora gukora no mu bindi bihugu byo muri Afurika nk'umuti uyu mugabane wari ukeneye wo guhangana n'ibibazo byawo by'imiyoborere. Ku munsi we wa mbere na mbere ku butegetsi yatanze ubutumwa bwo kuburira mu buryo bukakaye ko atazihanganira ibyari byarabaye akamenyero ku bakozi ba leta byo gusiba akazi uko bishakiye. Icyo gihe yari yasuye ibiro bya Minisiteri y'Imari, yabajije aho abatari bari ku kazi baherereye. Yanacishije umweyo mu bihumbi by'abiswa abakozi b'abaringa, abahembwaga kandi batabaho, imishahara yabo igafatwa n'abandi bantu, bityo abakura mu bo leta yahembaga. Perezida Magufuli kandi yanirukanye ku mugaragaro abategetsi yafataga nk'abamunzwe na ruswa cyangwa badatanga umusaruro. Rimwe na rimwe ibi yanabikoreraga kuri televiziyo ako kanya birimo kuba. Yarwanyije ibyo yabonaga ko ari ugusesagura, akuraho ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge. Ku nshuro ya mbere mu myaka 54 yari ishize ibyo birori biba, ahubwo ategeka ko habaho umuganda wo gukora isuku, agaragara yandujwe no gutoragura imyanda ku nyubako y'ibiro bya perezida. Perezida Magufuli yitabiriye ibikorwa by'umuganda wo gukora isuku, yanaciye ingendo zose zo mu mahanga ku bategetsi bo muri leta. Mu mwaka wa mbere w'ubutegetsi bwe, ubu buryo bw'imikorere bwe bwatumye ashimagizwa cyane, ab'intandaro y'interuro mu rurimi rw'icyongereza wakwita nka hashtag yo kuri Twitter yitwaga ngo What would Magufuli do? Ugenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo uko abaye ari Magufuli we yabigenza ku kintu runaka. Nubwo ubutumwa bwe bumwe bujyanye n'iyo hashtag bwanyegaga gahunda ze zo kwizirika umukanda, nk'urugero hari nk'ubutumwa bwasohotse bugira buti ese nk'ubu niguriye ishyiga rya kijyambere nuko nkibaza uko Magufuli we yabigenza. Bwari buriho ifoto y'isafuriya iteretse hejuru ya za buji. Abandi bo banasabye ko abategetsi benshi bo muri Afurika bamwigiraho ubwo buryo bwe bw'imitegekere. Mu bihumbi 2017 umwarimu wa kaminuza wo muri Kenya yageze aho asaba ko Afurika ikorerwa icyo yise Magufulication. Mu rugendo yari yakoreye kuri kaminuza ya Dar es Salaam, ucishirije mu Kinyarwanda, uwo yasabaga ko Afurika ngo yahindura imitegekere ikaba nk'iya Magufuli. Ariko kuva mu ntangiriro byaranagaragaraga ko hari igice kibi cy'ubutegetsi bwe, ko zimwe muri gahunda z'ubutegetsi bwe gahoro gahoro zari kuniga urubuga rwa demokarasi. John Pombe Magufuli yavukiye Chato mu majyaruguru akiri uburengerazuba bwa Tanzania mu mwaka w'1959. Yize ubutabire ari byo mu rurimi rw'igifaransa bita chimie ndetse n'imibare muri kaminuza ya Dar es Salaam. Yabaye umwarimu w'ubutabire n'imibare mu 1995 kandi yatowe bwa mbere nk'umudepite, naho mu mwaka w'2000 aza kuba minisitiri. Yatorewe kuba perezida bwa mbere muri 2015. Nyuma ya manda ya mbere yongeye gutsindira manda ya kabiri mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa mbere muri 2016. Amaze hafi amezi 2 ku butegetsi, ubutegetsi bwe bwatangaje ko televiziyo y'igihugu ngo itazongera gutangaza irimo kuba ibyo bita live mu rurimi rw'icyongereza imirimo y'inteko ishinga amategeko igihe yateranye. Leta yatangaje ko bwari uburyo bwo kugabanya isesagura ry'imari. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo babibonye nk'uburyo bwo kuniga itangazamakuru, kuko bwari bumwe mu buryo bwo gutuma leta ibazwa ibitagenda neza. Icyo gihe bateguye imyigaragambyo yo kwamagana iryo hagarikwa, ariko leta ihita ivuga ko imyigaragambyo yose itemewe. Urundi rugero rw'uko kuniga ibitekerezo ni ingamba Magufuli yafashe ku ndirimbo yasohowe muri 2017 y'umuraperi witwa Mitego wo muri Tanzania. Nta munsi urashira isohotse, polisi yahise ifunga Mitego. Yashinjwe gutuka perezida no kwandagaza guverinoma kubera indirimbo ye yari irimo n'imirongo ihanura. Uyu muraperi wijwe rimeze nk'irisaraye, ubundi izina rye ry'ukuri
ni Emmanuel Elibariki. Muri iyi ndirimbo yararirimbye ati haba hakiri ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo muri iki gihugu, navaho mvuga nyuma nkisanga ndi kuri centrale. Aha yavugaga ibiro bikuru bya polisi. Ati nanone haba hari abategetsi bafata ibyemezo biri mu bucucu, barahari. Ubwoba yaririmbyeho bwabaye impamo kuko n'ubundi byarangiye koko afungiwe ku biro bikuru bya polisi i Dar es Salaam. Mu ijoro ryakeye Visi Perezida Samia Suluhu Hassan, ari nawe biteganyijwe ko ahita afata ubutegetsi, niwe warayatangaje urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli. Hahise hatangazwa icyunamo cy'iminsi 14 mu gihugu hose. Abakuru b'ibihugu bitandukanye hamwe n'umuryango w'ibihugu by'akarere nabo batangaje ubutumwa bw'akababaro ndetse no kwihanganisha Tanzania. Uwitwa Duli Wikiyembe Samaki ku kirwa cya Zanzibar we yavuze ko ababaye cyane kuko ngo yumvisha ari nko kumubwira ko ise yapfuye. Awad Musa Kasim we yagize ati tubuze umutegetsi ukomeye, niwe twari dushingiyeho, nta byinshi mfite byo kuvuga, turi mu gahinda kubera urupfu. Muri bike guverinoma y'igihugu yarayoboye yabashije gutangaza harimo ko nko ku itariki ya 6 Werurwe 2021 Perezida Magufuli yajyanywe kuri Jakaya Kikwete Cardiac Institute kubera ibibazo by'umutima. Hanyuma ku itariki 14 Werurwe 2021 nanone iyi guverinoma yatangaje ko yihutanywe kuri Muzena Hospital i Dar es Salaam kugira ngo avurwe biruseho. Tariki 17 Werurwe 2021 nibwo Perezida Magufuli hatangajwe ko yapfuye, hari ku isaha y'isa 12 ku isaha ya Tanzania. Zito Kabwe ukuriye ishyaka AST Wazalendo ritavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ko ababajwe n'urupfu rwa Magufuli kandi yahamagaye Visi Perezida mwihanganisha. Kabwe yavuze ko yari inkuru mbi ku Batanzania ndetse ko mu izina rya AST Wazalendo ndetse nawe bwite bihanganishije Mama Janet Magufuli n'umuryango wose wa John Pombe Magufuli. Kabwe yavuze ko atatunguwe no kuba Magufuli yapfuye kuko ngo yari yarabwiwe n'umuntu ukomeye mu butegetsi ko arwaye COVID-19. Yabwiye televiziyo ya KTN ko atangajwe no kuba leta ikomeje kubeshyana nyuma y'urupfu rwe. Abategetsi batandukanye b'ibihugu bya Afurika nka Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Uhuru Kenyatta, Cyril Ramaphosa, Perezida Kagame ndetse n'abandi bamaze nabo gutangaza ubutumwa bw'akababaro batewe n'urupfu rwa Magufuli. Abinyujije kuri Twitter, Perezida Paul Kagame yagaragaje akababaro yatewe n'urupfu rwa Perezida wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, avuga ko yari umuvandimwe we kandi uruhare yagize mu guteza imbere igihugu cye ndetse na Afurika y'Iburasirazuba bitazibagirana. Mu Rwanda ubu hashyizweho igihe cy'icyunamo mu gihugu hose guhera uyu munsi kugeza ku munsi nyakwigendera Perezida Magufuli azashyingurirwa. Amabendera y'u Rwanda n'ay'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yururukijwe kugeza hagati mu Rwanda hose ndetse no kuri za ambasade zarwo. Nk'uko abo mu idini asengeramo babivuga, iyo hari uwatashye akava kuri iyi si turiho turi abagenzi akajya iwabo wa twese, nk'uko babivuga, bamwifuriza iruhuko ridashira. Imana ihe iruhuko ridashira uyu mugabo. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ukurikiye ni One Nation Radio.